Muri iyi video ihumure tuzana video ebyiri z'umuhanzi ukomeye cyangwa se umuntu ukomeye mu gihugu, tukazana video ya kera ndetse n'iy'ubu ngubu akomeye, tukabihuza tukareba uburyo Imana ishobora guha ishusho ibitagiraga ishusho. Aha ni mu mwaka w'2015 Israel Mbonyi yifatiye amashusho arimo acumba ubugari. Aha byasaga n'ibiri kugenda biza gake gake ariko bigenda bicumbagira, byari biri ku rwego yari akibona abacantege benshi, aho abakozi ba Satani mu guca intege bari bakataje kubera ko yari yaramaze kumenya umugisha afite ahazaza he. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani amenya imigisha yacu ariko ntashobora kumenya aho ayisenyera. Iyo umwimye karibu yo kumwinjiza mu byawe, iki gihe ntahabona amenera ku buzima bwawe, Imana igomeza ikubaka ahazaza hawe heza yaguteguriye. Imana niyo itanga ishusho y'ibitagiraga ishusho. Iyo abantu babona nta shusho ufite imbere y'Imana, biba bifite ishusho. Reka tugereranye izi video zombi, iya 2026 ndetse n'iya kera 2015, urebe uburyo Imana itanga ishusho y'ibitagiraga ishusho. Aha hari 2015, 2026 amashusho yaho yo agaragaza arimo atanga itangazo yuko agiye gutaramira muri Belgique ndetse no mu Budage. Brussels, may God bless you. We had an amazing evening. Byaramugisha udasanzwe. Now, next, Allemagne, Germany, we are coming this coming Saturday, tariki 20th June. Do not miss. Get your ticket and I'll see you guys on Saturday. May God bless you. Uzabure usikose, it will be a blessed night. God bless you. See you on Saturday. Aha ni mu nzu y'imyidagaduro muri Belgique, aho bari gutegura ari buze gutaramira. Amaze kugerayo nibwo yafasha muri mashusho nka yandi ya kera, maze aravuga ati ubu ngubu tugeze muri Belgique. Wumva uko yabivuze. Alright guys, turi muri Belgique, turi Brussels right now. As you can see, turi muri installation, turimo turategura ikibuga. Hanyuma rero ndabatumiye umunsi w'ejo azaba ari umuriro w'Imana. Tuzatarama amasaha menshi cyane, tuzagira ibihe by'umunezero. Ndagutumiye ngwino, niba utaragura tike yawe yigure none ahangaha mbere yuko ashira, hanyuma tuzabonana ejo. God bless you, I can't wait. Brussels ndabakunda, see you tomorrow. Ibitagaragarira abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ishusho ya Israel Mbonyi 2015 ntawabonaga ko ishobora kuba ingana gutya muri uyu mwaka turimo. Bigaragaza yuko nawe ugiye kugira icyizere cy'ejo hazaza kubera ko utazi ejo hawe hazaza uko hameze. Icyo usabwa ni ukwizera no gukurikira umwami wacu Yesu Kristo kwa ishusho ibitagiraga ishusho. Niba ubyizeye andika amena, kanda like kuri iyi video, following iyi page kugira ngo ujye ubasha kumva video z'ihumure nk'izi ngizi. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe ufungura urubuga rwa YouTube wandikemo Ibyamamare TV 23 ukande kuri subscribe. Nawe ube umwe mu banyamuryango b'Ibyamamare TV 23 kuri YouTube. Ndagushimiye.